Avuxeni vahlaleri lava yiseni va channel ya Matimba Emmanuel Maloyi YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel leyi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana. La ku vulavula hi mhaka leyi. Ni twa vusiku na nhlekani mpundzu hlekani madyambu hey Rivonia Red House Red House. A hi ali ku van'wani va yi kona kambe van'wani vo lo tswariwa na tona tinyikutela ko va ntumbuluko hi leswi xikwembu xi nga va nyikisa xiswona. Masiku ku van'wani loko va sungula va ri ti-artists ku sunguriwa ku ri hansi low, but after 3 years loko ya vuya laha xikwembu se xi va xi n'wi pfulerini na mikwembu ya ka vona yi va yi n'wi pfulerini. Se van'wani va ti-event organizers loko va sungula mi kuma ku loko va sungula mi kuma ku loko va organizer event or festival or something mi kuma ku na vo ma 20-30 wa vanhu va nga heli mbilu a phuxeka a ya mahlweni. Mikwembu ya ka vona na xikwembu xa matilo va n'wi pfulela tindlela. Mi kuma se loko a organizer ti-event 45,000 wa vanhu 50,000 wa vanhu others na 70,000 va yi fikisa. Mi kuma ku stadium xi tele or ndhawu leyi endlaka ka yona ku va ku ri fill up. Swi ya hi lucky ya munhu swilo leswiya, swi ya hi ku wena mikwembu ya ka n'wina ya ku pfulela rini or swikwembu swa ka n'wina swi ya ku pfulela rini or xikwembu xa matilo xi ya ku pfulela rini. Hi ku mi ta famba mi nwa na tingati ta swilo mo ka mi nga swi tiviki. I twa yini na ku fana na mani wa yena loko a organizer ti-event mi kuma ku ti-event ta yena ti tshama ti tele. I ya kule mi ya kona fika ku nyika sweswi va ku nyikaka swona i nwa oro i dya oro hlamba ku va west ku nga humeleli na nchumu. Ku event organizer luya yena a nga ku rhangela mahlweni ku fambele tin'anga na maprofita na tiyinini yina ku le ka Rivonia kona va fika va ku swa wena swi nga fambi ku hava sweswo. That's why ni vula minkama tani ku loko i lava xiyila vuton'wini fika i vutisa ka munhu yaloyo ku xana i fikise ku yini na yi nga kona elo swona munhu loyi a ta ku byela ku fikise ku yini. Na loko mo cheka ti-event organizers ta hina Matsonga machanga leti nga ti talela ni nge ti hlaya mavito. Loko mo fika mi tshama na vona hansi mi va vutisa ku mi sungule ku va sungule hansi sweswi mikwembu ya ka vona va phahla va dlaya tihomu ku swekiwa mabyalwa ku swekiwa miqombhoti va vikela mikwembu ya ka vona ku hi vokokwani sweswiwani ni tirha ku endla ni organizer ti-event or ni event manager. Ni kombela ku mi ni pfulela tindlela ku swa mina swi famba kahle. Van'wani hungu ya le 70 rand leya Bayizani a ya xava xigubu xa miqombhoti xa 50 rand a fika a veka laya a xava na xinefu xa 10 rand a fika a veka laha a phahla. Wena i suka ya kule mi ya kona ya spenda ku ma 50,000 100,000 loko vuya swi va wesa swi nga ha lungi swilo. Loko tlheleka munhu loyi a n'wi vutisa ku kasi why swi nga yeli va ku hembela mavona ku a wu mixanga swona u endlangi swona kasi wo ku hembela hi mhaka ku a wu na like. Se ku na vanhu vo tala va na ti-like to organizer ti-event mi kuma ku tala ma swi twisisa na ti-artist to karhi mi kuma loko va endla ti-festival va endla yini ti-event ku tala because of what i loko mikwembu ya ka vona yi va pfumelela sweswo yi pfumerini ku hi la ta i hanya hi ndlela leyi i dya hi ndlela leyi kurisa ndyangu wa wena hi ndlela leyi i aka mexini endla swilo hinkwaswo swi va kahle hi ndlela leyi. A va zangi va famba tin'anga ni a va zangi va ya Rivonia vanhu valava va zangi va ya ka Red House vo lo fika va xa xigubu xa miqombhoti xi vulaka xa 5 liter na huku ya Bayizani ya 70 rand na xinefu xa 10 rand a vitana hanu wa yena va fika va n'wi chelela foni or papa yena va n'wi chelela foni swilo swa yena swi n'wi pfule swi famba kahle ti pfuleka tindlela. Na ti-artist to karhi ma swi vona mi kuma ku munhu 10 years back loko mo languta sweswi i successful. Loko album yi huma namuntlha double platinum because of what mikwembu ya ka vona se yi pfumerini yi n'wi pfulerini a nga zangi a famba spenda timali ta 100,000 va nwa swiwachi vo ka va nga swi tivi no swi tiva. Mi famba mi nwa na tingati mo ka mi nga ti tivi no ti tiva xinyama xi ku vuyavuyani munhu a kona a tima nga n'wi na mundzuku a nga ha tivi. Ma mi twisisa ku na vanhu lava nga na like evuton'wini ni nge hlayi ti-artist to karhi ku vo mani or ti-vest organizers vo mani vona va nga na like or yini because of what mikwembu ya ka vona hi loko yi va pfulele tindlela na xikwembu xa matilo hi loko xi va pfulele tindlela. Van'wani va ya ka tikereke to karhi ni nga ta ka ni nga hlayi hi mavito va fika va va nyika sweswi va va nyika swona hi 50 rand ntsena va ku famba ya xava yini i endla swona so kumbe hi 10 rand kumbe ya nwa mati ma mahala ma xihlovo a fika a nwa ku
kumbe a suka va fika n'wi rhungela sweswi va tshungulaka swona swa 20 rand a teka mbala ti-like tita se vo n'wina mu famba mi spenda timali munhu a ya hala na hala mi ta hlupheka van'wana va kha va nga endli na nchumu na khensa ku va mi languta channel ya Matimba Emmanuel Mali YouTube channel kombela mi subscribe ku channel ku kota ku fana na channel tin'wana thank you.